Ole clear tu te chi bai le vekule tun tuma hian pyramid ta thil mu chu thar an nei chung chang hi kan bi chiang do nanga he thil mu chu hian pyramid lama tui mi te chu a thong hle maya mi tam tak ngai ven a hlo bok March kumsani somni panga karliam ta khan breaking news share tour aum tatlat maya Pyramid of Giza huam chunga Egyptian researcher te chuan thil mu chu thar neya Carlo tura hian tlangzar na hunan mangdon ani pyramid lai tak khafre Giza pyramid huam chunga pindan chamber mu chu ania ti chuan he pindan hian structure panga engya ni riat lo chu ania anber chu jet pillar ani he pillar hi Pyramid of Giza po amu thei hemi ba ka hian pyramid noilama hian thil dang mu chu an nei tel leya changa kilometer ni vel thuka structure mu chu an nei le bok ole amma sahin tunma thil thleng kantar lang lokang kumsani som pasari khan scan pyramid project chuan Great Pyramid of Giza ani lopon Khufu pyramid chunga mun ruak pakhat an mu chuaka ei hian khovel pum ngai ven alo hlo to ani kha ei hi muan sensing technology manga mu chua ani muan si particles space atanga lo ta thlachin ania ti chuan muan detector mangin scientist ten muan hi space atangin pyramid chunga hian engza chiak nge lu thla ti an chiar thei ani hei wang hian 3D map an ti thei pha kumsani somni pan hi khan Filippo le Gart Malanga chuan review paper an ti chuaka SAR technology mangin Pyramid of Giza chu an scan ani SAR synthetic aperture radar hian radio wave mangin leichunga signal athon thla a ti chuan pulse echo sanga lo le chole chu an lo te ta thin ani ewang hian abul velte radio signal an thon thlak na chu map an siam theita ani he thil mu chu thar hi breaking news ania Mars ni som paru khan press conference Great Pyramid of Giza zirchiang tu team te chuan an neya Filippo Bondi le Kartmanga technology siam mangin pyramid noyami hi an mu chuak ani he technology SAR synthetic aperture radar manga mu chu hian mitam tak a thong hle ani structure lian tak mai pyramid in na tanga chukla leichung rila in na chu auma he cylinder pian mang pariat te hi leichung ril kilometer nia thuka omin base lian tak pahnia ain ngat ani private company pahni satellite based synthetic aperture lama himna big nei te chuan radar imaging mangin researcher te chuan 3-dimensional model Great Pyramid of Giza structure chunglam chu an siama he model hian ama mi pindan riat chian lo horizontal level pangale achung slope vek chu adaranga nimasela thilmu chua mi thong tu zok chu lein hnoilam mi zok hi ani SAR radar tomography chuan cylinder pian mang ngil tak meter za ing muza ta sei pyramid noya chuan ataranga cylinder pian mang achung ko vek hi pariat auma len ni nen rema asan zong hi meter zaruk somli pariat ani cylinder shape hi cubic pian mang lian tak pahnia ain ngat ani alen zong hi diameter meter somriat ve ani radar tomography chuan heng vertical well cylinder pian mang hian spiral pathway thil kual kalkong ang tak chu ani tel ngalti antarlang hei hian chan nein an siamang ti minrin tir thei ome chuti rualin an engineering turuzia antarlang telbok Egypta pyramid hi aropui to sa hlea na se tuna thil mu chu thar an nei le tak hian malai mi ten he building an sakchung changa hian in hian la lian tak om thei tatlat eta hian ala to mailo radar analysis hi Giza huam chung zong a hian ainzar phara structure rang te an hailanga Great Pyramid of Giza baka Khufu le
mun khara po tiamin tiang hian lei hnuaiah hian kilometer ni zeta thuin structure hi alawin siam rengmaya he structure hi manlai Egypt historical le archaeological atanga kan hriat thin nen chuan in min lo tak ani darkar chung research team ten presentation an pek chu tlangzar na an nei don bok until mu chu chung chang hi jiptiar takin a hriat thei don ani tuna an ponzar mek hi mipui ten an lo tuilok thei nan an ti ania atui om hle bok a chan chu hetiang thil hi hunrei taka tang towa rin hlel na lian tak mitam takin an lo nei sa to ani wang ani ole he thil mu chu thar hian enge ngai dan a pek ve che kan mu ta kang khan pyramid hnuailama hian cylinder pian mang structure chu lei hnuaia hian pariat te meu mai halo uma heng structure te hi ain nga na chu cubic shape bom lian tak mai pahnia ain ngat boka engwanga siam nge an niang ti chungchang hi zo na lian tak om theo me kan hriat thau angin mana chang towa in hialna na satak om ta chu pyramid hi tu siam nge niang ti chungchang a hian ania a chan chu kan hriat thau angin pyramid siam na hi thil hau tak ani baka engineering thiam na sang tak nei ngai tel ania tin chu baka amhan ro sang sang te phetianga rual rem taka rem thei tur po hian thiam na ne ngai zia chu kan hriat thau karing chu wangin hmalai mi te khan etiang hian engtin ngen ti thei ti chu tun thlenga zo na ania Egyptian te baka hian pyramid siam na hi alien ten an thok aniang ti ang te pon rin dan an lo nei chen ani kha tuna nge po hian Egypt pyramid hnuailama hian he structure hi an hmu chhole ta ka wang hian hei hianin mitam tak ril ruwa thil thar atu nge arin oma ama tanga mishing baka khovel pon lammi te po anin rolang ti rin dan an lo nei to sa kha hei hianin ama aina sain an rin na chu ati nge abe se ombok tin kan soita kang khan he structure hi thil kualin ave thla a he thil kual hi kong ang te pon soi hania om je bera chuan pyramid hnuailam lu thlak na tan he thil kual hi an mang ni berina langa tin chu baka a base azupin ngana khu in emo pindan ninge turarin hani boka amero chu tundin huna hian kan ngai dan kan soi ani maya nakina chiang zokin engchi nge ni pyramid hnuailama an thil mu chu thar hi Egyptian te siam nge nianga khovel pon lammi nan siam ti chu chiang zokin kan hriat thei nge abe sei om ani ole khati zong kha tun tum video a kan ngai thak thei chu ani e